Razgovarame со Фил Тилен и Антон Тун, момци од Хрватска кои што настапуваа на хуманитарниот концерт за да се помогне за Филип. Овој концерт е организиран од страна на City Park Boys, навивачката група. И најпрво ми кажете ми од каде дојде до поврзаност да вие настапувате овде во Македонија и да дадете еве на некој начин поддршка и помош за момче од Македонија. Dobili smo poziv od našeg prijatelja Darka Capana iz Skopja i odmah smo pristali kada smo vidjeli o čemu je riječ, da je to humanitarni koncert i velika nam je čast što smo mogli sudjelovati ovdje sa dobrim makedonskim izvođačima, hip-hop izvođačima i što možemo pomoći Filipu prije svega. Zašto ne? Postoji li humanost kod Makedoncita? Definitivno postoji i to je dokazao veliki dolazak makedonske publike na ovaj lijepi događaj. Moram istaknuti da je jako lijep narod i bilo nam je definitivno zadovoljstvo nastupati pred ovakvom publikom. Phil? Odlično, meni je drago što je prodano oko 750-800 karata, što je dokaz da humanost postoji, da su ljudi došli to sve podržati. To je odlično, to je veliki plus. Se sobrali dovoljno sredstva da se pomogne na Filip? Pa sigurno ne onoliko koliko je potrebno, ali jedan dio je. Bitna je volja. Bitna je volja i da su ljudi pokazali da žele pomoći, sve ostalo će doći. Ja se nadam da će i vlada i ljudi koji su u politici isto bi trebali pomoći koliko ovi ljudi pokazuju volje. Ovo je pravi primjer. I neka i ljudi koji su gore isto pokažu da žele i mogu pomoći svome čovjeku. A koliko često vo Hrvatska se organiziraат ovakvi humanitarni nastani, humanitarni koncerti? Nažalost, ne dovoljno često kao što bi svi ljudi priželjkivali, ali u zadnjih par godina se pokazuje dobra inicijativa i to je dokaz, na primjer, kako se skupilo novac za malu Noru, koja je oboljela jedne teške bolesti i liječila se u Americi i cijela Hrvatska je uspjela prikupiti jako pristojnu svotu novaca i nadamo se da će se tako i nastaviti. Фил, кажи ме, колку вие Хрватите покажувате хуманоста на дело? Односно, дали се донираат пари кога има потреба, без разлика за кого станува збор? Donira se, ali ne dovoljno, nikada nije dovoljno jer ima previše ljudi kojima treba pomoći. Samo što je najgore što oni koji bi mogli pomoći najmanje pomažu. Uglavnom se tu okupe ljudi iz naroda koji osjete tu bol, koji osjete patnju i koji imaju iste potrebe i oni će se prije organizirati nego neko na vlasti ko bi stvarno mogao pomoći, što je dokaz i kod vas ovdje. Кога сме веќе кај власта, дали се одделуваат средства од оној фонд на власта за да се донираат на луѓе кои што имаат потреба од лечење во странство или сепак се бара начин преку донација и организирање на хуманитарни манифестации? I jedno i drugo. Samo što humanitarne manifestacije ove nisu toliko često organizirane, zato što se ljudi teško okupe da bi pomogli. Potrebno je nešto da se desi, znači potrebni su dobri mediji da bi se to sve organiziralo, da bi se čulo da nekome uopće treba pomoć. Što se desilo kod nas u Hrvatskoj, što se tiče Male Nore, tu je pomogao jako puno internet i društvene mreže, da bi ljudi čuli što se dešava i da bi pokazali svoju inicijativu da pomognu. Бидејќи сте представници на млади музичари од Хрватска, колку вие би се нафатиле да учествувате на некој хуманитарен концерт? Бидејќи тоа подразбира настап без хонорар, бесплатно. Bez ičega. Dolazimo zato što želimo pomoći i to je to, jednostavno. Така, што со другите ваши колеги? Ovo je dosta teško. I ako se organiziraju takvi koncerti, pošto sam u tom krugu, uglavnom ovi poznatiji izvođači traže jedan dio novca, mada je humanitaran, ali traže za svoj nastup bar nekih 50%, što mislim da nije u redu. To nije u redu, nikako. Зарем не е хуманоста да се покажеш на дело и да не бараш било какво примање? Jasna stvar. И односно, она што го имаш во джеб да го извадиш и да го дадеш за некога. Ali nije tako, žalosno je, ali nije tako. Вие прв пат доаѓате овде во Скопје? Молим? Јел први пut долазите до Скопје? Prvi put nam je u Skopju. Primijetit ću dvije stvari.
volim što je Skopje ovako zelen, ima puno stabala, puno prirode, onako, to je jako pozitivna stvar. I drugo, jako je dobra vibra, dobri su ljudi, lijepi su, onako, sve je opušteno, laganini. To meni paše. Perfekt. Što ja mislim o tome? Slažem se sa svakom njegovom riječi, to je to. Evo, ovdje su nas stvarno ugostili, super prijatelji, znači ugošteni smo kao bogovi i jeli smo kao kraljevi, evo mogu tako reći. Tako da, htio bih se zahvaliti i Darku Capanu koji nas je ovdje i pozvao i koji nas je dočekao stvarno odlično. Доколку има во иднина повторно се организира некоја хуманитарна манифестација овде, би се нафатиле да дојдете дури од Хрватска во Македонија? Jasno. Да слушнам твој одговор. Naravno. Океј, ви благодарам за разговорот и ви посакувам убав престој овде во Скопје.